Tumushabe Geoffrey headmaster w'Eishomero rya Kizaara Primary School nagira ngo ecombe kwecho ecyayombecho rw'abaziro mwaka gwa 1958 amusinje gwekereziya kikakumbaga rw'omuyaga akwendera kwa tamu ya kabiri ngo bitu nabwo kikaba kitwiro mu mberambi area NP area weya kawo nkamuhandikira chairman RC5 namuhandikira nangwa na dio naona muhandikira nangwa kawo ya directinga dio ngwaije arebe bintu kubyagenzire then akore report to Prime Minister's office eyo nkwamya ngo akakora kunka tukamanyire ikiri kuza kurugamo abana bashomera nkumunka heruko kuritiri mwene bizire baterebe bati bagira ishomero rya government ya NRM tishemire kubandisha ritwire eki kikaretera minisita w'Obwegyese Mama Janet Kataha Museveni okuraganisa okombeka ekizimbe kisya omwaka gw'2011 obuyabire narondo bururu bwa MP wa Ruhama konka tine kirakozirwe akuba bakabashitamyaho kuyakirebere yajatubwe nwe kikandika nkishe kirya drip ati nabahe zimba bazire batera mu ngaro since then ntwire nimpandika amabara nimbasa kumanya n'amabara gakukanka mushanju garukugamba hakizimbe eki government hinde ekera twire nangwa kugira ngo yimutse ikizimbe ekitereze ukitwe abanyakizaara kandi hata bazire kuba heze bayombeka hebe byo kureba harimo febi na midro konkano biba byombekire ne bitura enjura ke kugwa tutururwa ibitabo by'abana bijuba obutagere bina byo kushomeramo tico conka nibura ryo buraro bw'abashomesa hamwe n'ibiciro rw'ibitabo ninga State Library disi wa Ntungamo district masi ya sindifuna nagira ngo Kizaara turgishomero ryonka umuri Ntungamo rukubi harimo nagandi mingi ngo konke cyo butabarwa kibire kibi kandi nka district tibine sente z'ebigorerezi kurekana bashaba ministry kubakwatiraho obwo abazire nabo barukweteraho buryo kurigera amashomero kutugenda tugahereza kurigera ahabweta aguga kubagine kuko isike twina amashomero mingi kandi tasya yitu nayo teri impangwe ryaho kugira ngo natwasaga heze kigakora kigakwenda konka amashomero agarukubi tugateraho buri yo kugira ngo gatunga classrooms nonyitegereza hati keri yo no ugamba ya gishomero ya government hati twaheze planning hati twasaga planning umwaka burize ngo tupasa kumanya ngo erishomero rineki zo obwa hati baryo muhuru yo kombeke bina bisya kandi nibaza kutaho no mukorogo kutwisa ogurabe hebera na mushanjo ku 12 okureba ngo abeji bagira hibashomera na twatanise na old boys na old girls tushazire mutwaye ukoramo murumo twagira ngo turonde emikono so nitwe nka district kandi nifite sho no kuturagete ntuza kwija nitwe tubaho muganda nka district kandi tugaruke tubaho muganda nkabantu banywani ba Kizaara Primary School gasha kwa Fred tuyakira kabango